Jebote! Leso, ti malo. Poluđaci. Poluđaci, pusti me. Leso, ne mogu više, poludit ću. Kako si, Manki, što ima? Ma ništa, Manki, pa Bleso me gnjave, ti me zoveš, svi me gnjave, svi. Joj, Manki. Ti, Manki, trebate podići vašu vezu na višu razinu. Kakvu vezu? Pa daj priznaj da ti se Manki sviđa, ima tu puno kemije. Pa, moram priznati da je imala pri pogledu na ono njegovo runo koljena zaklecaju. Duhovite. Definitivno, da. Jesam ti rekla? Manki, a šta ti misliš o Marti? The bubbles are too big, it's gonna blow! Bože mili, kak ste mi meni slatki. Ne. Gdje da taj raščeprekam? Ti se moraš udati. Ko to je rekao? Manki, vrijeme ti je da se oženiš. Vrijeme ti je. Oženiš. I suggest we go through it directly. Ekipa, znači danas imamo online vjenčanje. Joj, bog te masu tako. Ali ja se ne želim udavati. Marta, sad nema uzmaka. Gdje zvoni? Ja hoću, al gol. Barem stavi leptir mašnu oko vrata. Samo gačkice. Dobro, detalji, ko će biti kum, ko će biti matičar. Ja sam kuma. Ali... Manki, tvoj kum. Imamo kuma, imamo kumu, imamo Boga, a Boga mi imamo i 2 svjedoka. Fali nam matematički genij. Ti? Kud se ne namjeravam udat, kud ću biti gospođa Manki. Puno brzinom naprijed. Ima li neko nešto protiv toga da se ovi 2 ljudi oduzmu? To je to. Sjebani smo. Svaki čovjek za sebe. Osim vas dvoje. Odlično. Možeš poljubiti mladežu. Ona želi tebe poljubiti. Pomakni se malo tamo. A malo skakući. Pa, ne, ovako na mjestu skakući. Aj, živi. Uzdravlje. A sada, djeco, konzumirajte brak. Sestro! Kakva je situacija s pacijentima? Recite mi, molim vas. Nije dobro, svi su potpuno skrenuli s uma. Pa jel im dajete terapiju? Piju stalno, doktore, ali izgleda da su stekli imunitet. Pa ništa onda, kolegice, pojačajte malo tu dozu. Može, doktore, hoćemo duplo ili troduplo? A žije. Aj. Dajmo duplo. Jel nemate pametnijeg posla? Ajmo razlaz. Sad će mi počet sapunica.
Tako. Život.